бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ассалому алайкум. қарори раиси шаҳри панҷакент дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои идоравии амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ банди 3 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 таҳти рақами 222 дар бораи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва қарори раиси вилояти суғд аз 3 марти соли 2022 таҳти рақами 99 дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои идоравии амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд қарор мекунам. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли 2021 таҳти рақами 222 дар бораи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва қарори раиси вилояти суғд аз 3 марти соли 2022 таҳти рақами 99 дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои идоравии амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ба роҳбарӣ гирифта шаванд. нақшаи чорабиниҳои идоравии амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои соли 2022 тасдиқ карда шавад. сармутахассис ҳуқуқшиноси дастгоҳи раиси шаҳр комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ҷамоатҳои деҳот ва идораву ташкилотҳои шаҳрӣ ҷиҳати таъмин намудани қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешида аз натиҷааш ба мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳар 6 моҳ ахбор пешниҳод намоянд. ба раисони ҷамъиятҳои деҳот, роҳбарони идораву ташкилотҳои шаҳрӣ супурда шавад ки нақшаи кории дохили идоравиро оид ба татбиқи стратегияи мазкур барои соли 2022 таҳия ва тасдиқ намоянд. ҳамоҳангсозии иҷрои нақшаи чорабиниҳои идоравии амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои соли 2022 сармутахассис ҳуқуқшиноси дастгоҳи раиси шаҳр муқаррар карда шавад. ҳайати комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ки бо қарори раиси шаҳр аз 28 январи соли 2022 таҳти рақами 30 тасдиқ шудааст дар таҳрири нав тасдиқ карда шавад. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини соҳавии раиси шаҳр гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. зимни сафари корӣ ба шаҳри босонии Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки бо дар назардошти вазъи ба амал омада дар ҷаҳон мо бояд замину обро мақсаднок истифода намуда ҳосили фаровон ба даст орем. бо ин мақсад таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ситоди навбатӣ назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид.
در جریان سفر کاری به ولایت سوخت از جمله شهر پنجکند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار کردند که با نظرداشت بالا رفتن نرخ محصولات کشاورزی و خوراکواری باید هر یک پارچه زمین مقصدناک استفاده کرده شود. وابسته به اجرای دستور و سپارش‌های پیشروی معظم ملت در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با اشتراک وسیع مسئولین ساحه کشاورزی جلسه مشورتی نزد رئیس شهر برگزار گردید. در جلسه سردار ریاست کشاورزی، مسئولین زیرتابع این ساحه، کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در حوزه زرافشان، فدراسیون و اساسیاسیون استفاده برندگان آب، رئیسان خواجگی‌های دهقانی، سهامداران و کشاورزان اشتراک داشتند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده نخست از سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سنه 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهر یادآور شد که چنین آمده است: امروزها که با فرارسی فصل بهار در کشور بهشت‌آسای ما موسم کشت و کار، اینچنین آبادانی منزل و محل‌های زیست و کوچه و خیابان‌ها وسعت گرفته ایستاده است، با کل ساکنان شهر پنجکند به خصوص دهقانان و کشاورزان صاحب تجربه از جمله راهبران خواجگی‌های دهقانی، صاحبکاران و همه آنهایی که در اختیار خود یک پارچه زمینی کارم دارند مراجعت می‌نمایم که استفاده عاقلانه و ثمره‌بخش آب و زمین را تامین نمایند. رئیس شهر به مسائل ثمره‌ناک استفاده نمودن زمین، هرچه زودتر به انجام رسانیدن دورنمای کشت از روی نقشه معین شده از جمله کشتی کارتوشکا، به راه ماندن کشتی تکراری در زمینه کارهای فهماندهی مقصدناک استفاده کردن زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی، رشد باغ و تاک‌پروری، به راه ماندن فعالیت گرمخانه و سردخانه‌ها، تامین سریع خواجگی‌ها با آب پلیزی، برای 2 سال ذخیره کردن محصولات خوراکی و دیگر مسائل ساحه توجه ظاهر نموده در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشت. گزارش صبرین اکرم و بشر حسین صالحов. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. نامی آموزگار و ادیب تاریخ‌نگار دولتشاه طاهری برای خوانندگان کیهست آشنا می باشد. در کتابخانه مرکزی شهر پنجکند به مناسبت 75 سالگی دولتشاه طاهری محفل ادبی برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما توجه نمایید. به مناسبت 75مین سالگرد زادروز شاعر با ابتکار سردار کتابخانه فیلیال رقم 2 شهر صابر و ساجده در کتابخانه مرکزی محفل ادبی تحت عنوان ادیب تاریخ‌نویس دیار باستانی برپا شد. محفل را استاد کلان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند عنوانجو عبدالقادر نجمیدینов افتتاح نموده از سهم دولتشاه طاهری در رونق ادبیات معاصر تاجیک سخن گفت. بعداً راهبر دفتر مطبوعات کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند تردیبای صالح‌زاده از هنر ایجادی معنی آفری دولتشاه طاهری ابراز اندیشه نمود. در محفل همزمان شاعر اسماعیل ظریفی به سخن برآمده زحمت‌های نویسنده تاریخ‌نگار را قید نمود. غالب دور سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است. اعضای فعال کتابخانه فیلیال رقم 2 استمیان نورگل تأثیرات خویش را از پوست دیوشتیچ بیان داشت. در فرجام محفل صاحب جشن استاد دولتشاه طاهری برای قدررسی به ایجاد او برای سخن‌های پرمهر و خاطره‌های جالب اشتراکداران اظهار سپاس نمود. محفل را متخصص پیشبر بخش فرهنگ اورنبایف داستان حسنی انجام بخشید. شاعره شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان شهادت امانزاده محبوبیت آثار ادیب را در صحبت به ما قید کرد. بگوید که در دفتر زمانه فتد نامش از قلم هر ملتی که مردمی صاحب قلم نداشت. من امروز خیلی خوشبخت هستم که در مراسم 75 سالگی استاد بزرگ و به قول ادبیات شناسای امروز یگانه نویسنده اثرهای تاریخی استاد
دولتشاه طاهری حضور دارم. ایشان برای من پدری معنوی هستند، استاد هستند و در وصف اون کس سخنها خیلی زیاد هستند، زیرا زندگیشان شعر، دلشان کتاب به عنوان بزرگترینشان محبت خلق است. زیرا روح استاد با جاویدان بیگانه نیست و چه خیلی که همگان میدانند روح شاعر وقت و زمان را هم عبور میکند. چه خیلی که هنگام خواندن اثرهای استاد تصور میکنم که گویا روح استاد اونجا بود و از همه چیز و از همه اون واقعه ها بداهتاً آگاه بود. اثرهای استاد را قریب همه‌اش را خواندم، زیادش را برای ناموس، برای خودشناسی، با محبت. اما دو قصه استاد را خیلی دوست می‌دارم که برای دلم می‌خوانم و همیشه تکرار به تکرار می‌خوانم. قصه دلی بیدی و عشق شهبانو. و اینجا استاد همیشه از استاد می‌خواستم که این قصه ها را دوامش را هم نویسن. شاید یک خواهشی چیزی ساده لحانه هم هست، ولی امروز استاد وعده کردند که قصه دلی بیدی را بار دیگر چاپ میکنم به شکل مکمل البته و این برای خصوصا نسل جوان یک هدیه خوب است. خب و امروز این کتاب دیوایتیش را در آزاد روزشان استاد برای من تحفه کردن و من از جمعیت امروز خواهش دارم که رو بیارن به کتاب، رو بیارن به دانش. هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. مورد به ذکر است که سردار کتابخانه فیلیال رقم 2 صابر و ساجده 35 ساله سابقه کاری داشته در رشد ساحه کتابداری سهم می‌گذارد. بخشیده به صحنه‌های تاریخی کشور و سالنامه شاعران و نویسندگان با اعضایان کتابخانه چاره‌بینی‌های رنگین علمی و ادبی را آماده می‌نماید. گذراندن محفل ادبی بخشیده به 75مین سالگردی استاد دولتشاه طاهری از طرف کتابخانه فیلیال رقم 2 این نشان صداقت و ارجگذاری به زحمت‌های یک نفر نویسنده تاریخ‌نگار همدیارمان میباشد. محفل خیلی خوش، گرم و جوشان برگزار گردید. فیروزه عادلزاده و طلبشاه تاشف. سالهای آخر اشتراک و غالبیت خوانندگان تعلیمگاه‌های شهر و دهاتی پنجکент در المپیادهای فنی باعث افتخار است. چند پیش خوانندگان صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 در المپیاد جمهوری از فن بیولوژی برای دریافت جای دوم سزاوار گردیدند. این سراییدن سرود و رقص‌های جوانان بی سبب نبود. از صبح خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 15 چهره خندان داشتند و غالبان نوبتی را انتظار بودند. آنها در صحنه حولی با گل‌های تر و تازه و صدای نقاره دو محصلین این دبستان ابراهیم جان تیلویف و مهران اشانقلوف را پیشواز گرفتند، زیرا این دو جوان در دور جمهوری المپیاد از فن بیولوژی به نام ابوعلی سینا اشتراک کرده سزاوار جای دوم گردیده با مدال نقره و دیپلم وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. طی 2 سال است که در المپیاد جمهوری سزاوار جای میگردم و اینچنین من برنده عنوان استیپندی پرزیدنتی سالهای 2020-2021 میباشم. سال گذشته که المپیاد جمهوری برگزار گردیده بود سزاوار مدال برنجی گشتم، یعنی جای سوم. این سال که المپیاد جمهوری در سطح خیلی بلند گذشت سزاوار مدال نقره یعنی جای دوم گشتم. اینچنین گفتنی هستم که المپیاد در تمام دورهایش به طور شفاف میگذرد. در این آزمون‌ها خیلی مشکلات در پیش سر آمده بودند، ولی آن با مشکلات برطرف کرده توانستیم سزاوار جای دوم را اشغال نمودم. من نداری خود را برای پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین آزمون‌ها رو تشکیل میدن و ما رو راه بلند کرده و هوسمند میگردن که در این چهارگانه اشتراک نمایه و سزاوار جای نمایان گردد، نامبردار تاجیکستان و فخر شهر و دولت آن گردد.
бо пирӯзӣ баргаштани фарзандонамон аз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе барои мо як ифтихор аст, мегӯянд аҳли оилаи ғолибон, зеро онҳо дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ширкат варзида номи муассисаи таълимии худ ва шаҳри бостонии Панҷакентро дар байни дигар мактабҳои мамлакатамон боз як бори дигар боло бардоштанд. ман ба ҳамаи омӯзгороне ки дар ҷодаи таълиму тарбияи фарзандони мо саҳмгузорӣ карданд миннатдории худро самимона мерасонам ва гуфтанӣ ҳастам ки фарзандони мо оянда боз ба қуллаҳои баланд бароянду дар оянда фахри аҳли ҷомеа шаванд. ман модари хонандаи синфи 11-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Тиллоев Иброҳимҷон мебошам. имрӯз хеле хурсанд ва сарфароз ҳастам ки фарзанди ман аз олимпиадаи даври ҷумҳуриявӣ бо сари баланд бо гирифтани медали нуқра баргашт ва имрӯз хурсандии ман ҳадду поён надорад. миннатдории худро ба маъмурияти муассиса ва муаллимаи фанни биология Бобоева Мавҷигул мерасонам ки маҳз заҳмату талошҳои онҳо буд ки ва заҳмату талошҳои худи он ҳамин фарзандам буд ки ба чунин қуллаҳо ӯ имрӯз ноил шуда баргашт ва мехоҳам ки дар оянда яке аз фарзандони фарзонаи миллат шуда ба халқу миллати азизи кишварамон Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо хизмати арзанда кунад. иброҳимҷон Тиллоев ва Меҳрон Эшонқулов зимни суҳбат изҳор доштанд ки ҳамаи ин муваффақияту комёбиҳо маҳз бо дастгириҳои бевоситаи устодон, хоса муаллимаи фанни биология Мавҷуда Бобоева аст, зеро онҳо ҳамеша кӯшиш мекунанд ки шогирдон дар чунин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ фаъолона иштирок намоянд ва номбардори мактабу маориф ва шаҳри бостонии Панҷакент шаванд. аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худамро ба омӯзгорам Бобоева Мавҷуда ва омӯзгорони муассиса ва модарам ки онҳо маро ва дастгирӣ карданд ва заҳмату талошҳои онҳо буд ки ман ба чунин қуллаҳо ноил гаштам. асосан устодони ман Яҳьёи Зубайдулло ва Бобоева Мавҷигул меҳнатшон хеле зиёд мебошад. бе онҳо ман наметавонистам ки ба ин мартабаҳо расам. коишу заҳмати шабу рӯзанаи онҳо буд ки ман ба ин қуллаҳои баланд расидам. ташаккури зиёдро бар онҳо мерасонам. дастовардҳое ки шогирдои мо гирифтанд, албатта ман гуфта метавонам ки на танҳо инҳо дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни биология иштирок карданд, инҳо низ дар олимпиадаҳои вилоятӣ иштирок карданд, бо сари баланд баргаштанд. боз гуфта метавонам ки инҳо низ иштирокчии илм, фурӯғи маърифат мебошанд ва албатта ҳама дастовардҳои асосии ҳам омӯзгорон ва ҳам шогирдон ба ҳисоб мераванд. боз ман як умеди калон дорам ки як шогирди дигарам ки дар синфи 10 Кенҷаева Нозия мехонад вай ҳам аз фанни биология насиб бошад иштирокчии ҳамчун озмуни ҷумҳуриявӣ ҳисоб меёбад. худохоҳад умеди калон дорам ки иштирок карда вай ҳам бо сари баланд бармегардад ва он шогирдоне ки буданд албатта ҳозир ҳамаи онҳо дар соҳаҳои гуногун кор карда истоданд, фаъолият карда истоданд. албатта ин ҳамаи обрӯи омӯзгорони мактаби 15 ҳисоб меёбад. ана хушбахтона тавонистам муаллимои мо имсол номи баланд, яъне мактаби солро соҳиб шаванд, чунки мактабамон тавонист ки бо чунин шогирдоне ки дастовардҳои хеле зиёд доранд, яъне номи баланд аз он ҷумла мактаби сол гардид. бояд гуфт ки солҳои охир чанд нафар хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 дар озмуну олимпиадаҳои гуногун ширкат варзида сазовори медалҳои тиллову нуқра ва биринҷа гашта имрӯзҳо дар макотиби олии гуногуни давлатҳои дохиливу хориҷӣ таҳсили илм доранд ва умед аст пас аз хатми донишгоҳ онҳо содиқонаву якдилона баҳри рушди кишвари азизамон саҳми назаррас хоҳанд гузошт, зеро онҳо ворисони рӯдакиву лоиқи ширинкаломанд. имрӯзҳо шодии мо ҳадду канор надорад. боиси ифтихор аст ки ду хонандаи мактаби мо Эшонқулов Меҳронҷон ва Тиллоев Иброҳимҷон дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни биология ҷои дуюмро гирифта бо медали нуқра баргаштанд. ин на танҳо ифтихори фақат муассисаи мо аст, ин ифтихори тамоми маърифчони шаҳри Панҷакент мебошад.
бояд гуфт ки рушди соҳаи маориф ҳамчун соҳаи афзалиятнок ва пешбарандаи ҷомеа дар сиёсати иҷтимоии пешвои муаззами миллат мавқеи асосиро касб кардааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ вобаста ба таълиму тарбияи насли ҷавон аз падару модарон даъват ба амал меоранд ки раванди таълиму тарбияи фарзандони худро ҷиддӣ назорат кунанд ва ба масъалаи фароҳам овардани шароит барои илму донишомӯзии онҳо эътибори аввалин дараҷа диҳанд. Сатҳу сифати таълиму тарбияи насли ҷавони бо истеъдоду болоёқат яке аз ҳадафҳои асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, масъалаи дарёфт ва рушди истеъдодҳо ҳамчун самти афзалиятноки соҳаи маориф эътироф шудааст. гузориши Муниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солиҳов. сокини шаҳри Панҷакент Обид Маҳмудов яке аз дӯстдорони дав ба шумор рафта, ҳар сол дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе фаъолона иштирок менамояд. хабарнигорони мо дар бораи иштироки Обид Маҳмудов дар мусобиқаи имсола бахшида ба рӯзи пойтахт гузориш омода намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед. дар душанбе нимарафони байналмилалии дав ба хотири гиромидошти рӯзи пойтахт баргузор гардид. Ба иттилои Кумитаи Миллии Олимпияи кишвар дар мусобиқа дар баробари давандаҳои Тоҷикистон ҳамчунин варзишгарони дави беш аз 15 давлат ширкат карданд. ҳамин тариқ миёни мардон сокини Кения зинаи аввал, аз Эфиопия ҷои дуввум ва як сокини Украина зинаи сеюмро соҳиб гардиданд. ҷои чорум насиби Нурсултон Тиешбеков аз Қирғизистон ва зинаҳои панҷуму шашумро мутаносибан Шоҳрух Давлатов ва Меҳроб Одинаев соҳиб шуданд. миёни бонувон низ варзишгари Эфиопия ва Кения сазовори ҷои аввал ва дуюм гардиданд. Гулшанои Сатороваи Қирғиз зинаи сеюм ва Екатеринаи Ӯзбекистони ҷои чорумро соҳиб шуданд. Дубонуи тоҷик Раҷабмоҳ Абдуллоева ва Зулҳиҷа Ғафорзода мутаносибан зинаҳои панҷум ва шашумро аз худ карданд. боиси ифтихор аст ки дар мусобиқаи мазкур сокини шаҳри Панҷакент Обид Маҳмудов низ ширкат варзида бо гирифтани ҷои ифтихорӣ бозгаштааст. ӯ на танҳо дар нимарафони байналмилалии соли 2022 иштирок намудааст, балки тӯли 4 сол аст ки ҳамасола дар ин мусобиқа ширкат меварзам, мегӯяд ӯ худ ҳангоми суҳбат. ман 4 сол бозор дар он ҷо иштирок менамоям. ҳамин сол орзу кардам ки равам ҷои намоёнро ишғол намоям. орзуям ҷомеаи амал пӯшид. ман нигоҳ накарда дар ин си мобайни 800 варзишгар аз 7 давлат иштирок намудам. дар мобайни онҳо давида ҷои 12-умро ишғол намудам ва обрӯи Тоҷикистон ва обрӯи Панҷакентро бардоштам. аз ҷавонҳо хоҳиш мекунам ки мисли ман рафта дар ин марафон иштирок намоянд. ман 4 сол бозор рафта баромад кардам. аз соли 2018, 2019, 2021, 2022. аз соли 1989 дар Ӯзбекистон рафта баромад карда ҷои дуюмро ишғол намудам. аз хурдиам дар спорт машғул будам. мехоҳам ки ҷавонон мисли ман равану дар ин мусобиқаҳо иштирок намоянд ва парчами Тоҷикистонро бардоранд. соҳибкор ҷонибек ҳозир ин кас дар он ҷо нестанд, ҳамон кас маро дастгирӣ карданд. бо исосияти ҳамон кас мо баромада рафтем. шукр мекунам ки халқ будааст, шукр мекунам ман телевизори Симо будааст ки маро ҳар сол дастгирӣ мекунам. мана хонам омадам, файрод кардам, ҷеғ задам. ман миннатдорам аз шумо. Обид Маҳмудов яке аз он нафаронест ки мехоҳад саҳме дар пешрафти шаҳри азизаш дошта бошад. ӯ мегӯяд ман омода ҳастам то ҷавононро дар ин роҳ тарбия намоям. ҳатто чанд нафар наврас пеши ман барои омӯзиш меоянд ва ман мехоҳам ҷавонону наврасон ба варзиш машғул гардида илм омӯзанд то ин ки давлати мо аз ин ҳам бештар ободу зебо бигардад ва ба ҷаҳониён муаррифӣ шавад. маврид ба ёдоварист ки дар нимарафони зикр гардида танҳо иштирокчии шаҳри Панҷакент дар синни 60 солагӣ қарор дошта, боқӣ монда иштирокчиён нисбатан ҷавон буданд. Обид Маҳмудов бо гирифтани ҷои 12-ум баргаштааст. ӯ мегӯяд ман боз ҳам дар чунин мусобиқаҳо ширкат хоҳам кард ва малакаи хешро хоҳам озмуд. воқеан чунин амали қаҳрамони мо боиси таҳсин буда, бояд барои наврасону ҷавонон дарси
عبرت باشد. باید گفت که اولین بار نیم ماراتون بین المللی دوشنبه در مسافه 21 کیلومتر و 97 و از 5 متر با اشتراک ورزشکاران بیش از 15 برادر شهر دوشنبه و بهترین دونده های تاجیکستان برگزار گردید. بینندگان گرامی، اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه‌های نوبتی تنسیت و خاناباد باشید. خیر.